Сценарий yazmadın, проблема şunda. Sen bunda проблемалар söylemedin. Bunda ауыл жерinde вообще Ментат фонд банк bilen проблемалар болды. Анда ақшада қалған, енді ақшасын қарымына қойтаралар бұға енді солай. Неше проценттен? И полностью қойтаралар. Что сұрайын тұға? Так, біз несі қызықты что ли? Бәрі несі сұрады. Reis Minnehanov bilen kelesi çarşıda nasıl söyleşeceksiniz? Bilmiyorum da. Әттігі алары ойында ана. Ну, тигізлеп нормальный болайын да ол. Başlasak kolay mı gider? Так, вообще. Nerede? Құрсақ шығамын мұнда еді. Алим сәлем. Сәлем. Менә без 4 ел элек шунда очрашып, Гафель ТВ дип, шундай бер яңа видеопроект башлаган иде. Бу вакытта менә Сабадагы бакчачылар өлкәсендәге проблемалар хакында сөйләштек, парклар турында сөйләштек. Әле менә шушы Гафель гаилә компаниясын төзү планы белән янып йөргән идең. 4 ел вакыт узды менә. Нәрсә үзгәрде һәм нинди уңышларга ирештең? Шуна бу 4 ел ішінде күбә бір үзгәрде. Сеңгә әйткәндә безнең гаилә компаниясе буенча инде biz özümüzün yolunu tavıp işli başladık. O birincisi indi bizim şol komanda bara. Yolu senin ben siyaşın vakitte internet aşağı biz garajdan satıp yatayıq. Şimdi de garaj yanında itip sama kızık vakitler indi hazır indi bizim özümüzün kibit barlığa kildi. Sadavu Center dip aytganda bakçaçılar özəgi şundan indi biz hazır internet komanda en köp satılı internet aşağı. Тігі еліне біз бұл кибетні ашып жібердік. Кибет енді ол шектіп әйтем ішлей. Но аңды жоқ, біз күткен дақылтлар кетірмәсе де, бары орда нендедер өзі бір реклама боларақ, кішіні шақырға жер боларақ әйбәт тұра. Но бары орда... Ненде объектлар түзілді мұнда? Біз түзілдік, біздің бар енді кибет, анда хост товарлар, бақша керек ярақлар сату жері, анда біздің бар енді гараж, анда енді олмағаштар нелер түзілді, һәм біздің декоратив ағаштар үшін түзілді претенка деп әйтен, көләге ясалған жерлер. Біздің қазір енді планда таған теплица түзі, жылы теплица. Біздің тағын мәне бұл яңа здание біз қал тұрабыз. Бұл енді аудитория етіп ясадық. Бұнда енді біз бақшашылық турында һәм инглиз класстары бойынша, инглиз нәрселері бойынша оқытулар ұйыштыруға қияланабыз. Чөнки біз аңладық, кибетні эшләтеп шул һәрбер атна сайын ниндир яңалык эшләсәң генә. Күпме акча тоттың менә шушы, күпме чыгымнар китте шушы бакчачылык компаниясын? Біздің смета ясадық бірінші 320 мың ақша керек деп еттегінде біз. Түзілішке? Түзілішке енді шушы. Бұның көбісі шығып кетті документлаштыру. Çünkü sen участığında sen участığın var bitinde. O участықта сатамыз, sen kibitke yana sen küçürege teşkite kategorisini anga bitki vakşa gittin. No, şimdi jamından bir şu tapara kubrak gitken de. 900 mi? Ha? 900 mi? 900 мың bardır. Алай сразу айтамын, мында гүл кіріп, бұсын өзім ішлерінен тегісін баштады, іш башлағанда ақшайы қатын білән екеу иттегі материаллар, нелер. Көбірек, шул тирелер бар, көбіректер қатты. 1 миллионға яқын. Бұл яңа зданиялар білән бар енді, 1 миллионнан артықтыр. Авайшыларға, міне ол товарларға, продуктларға көп мекен? Біздің Şekte bana silahlar mı? Bilmiyorum size. Yok, bizim bütün ofisyal, biz şimdi bütün jira uçotlar koyduk, nittik. Bana Sadavu Center üzerine, bütün tavara nerse, şekte verdiğimde bütün tavarların stoymasları, nayorna bir sezon vaktinde bir 3-4 milyonga minedir.
Ну, теге бүтін товарлы алып, мына неше сом ете менде. Шуны санасаң, шулай. Но безнең теге елны безнең бүтін үйлер түзү, консалтинглар, нелер белән почти без мына әйтә алмыйсың. Но официально ол да, то есть официально bir 16-17 миллион. 16-17 миллион. Оборот. Оборот булды. Кірімі көпме шу? Елына көпме кірім аласың? Ну, азын енді білмеймін. Бұнда кірімді айтып болмайды. Чүнки ол кірі, ну, мына ол, мәсәлән, бір ішті, кірі шыға, мәсәлән, ағаш сатасың. Естіген бар ма? Аңғалы юқты. Айтайын, санап болмайды. Санағаның жоқ mu? Yok, sanıyız indan elbette sanıyız. No, hazırki vakitte kampanya üse bizim hazırki vakitte bir kreditimiz de yok, bir indi ejetimiz de yok da şu bütün öz kişimiz bilen. Bizim bu uyuşma tok özünün rentabilnesi bilen götürüyor. Mesela biz okşaşladık, tüsüdük zdaniye mesela, okşaşladık, men jiri aldık mesela. Şoyğuna bara. Tavardı, indi ben baram dağın indi tavarını. Rasroşka birigiz indi sırayım indi da. Bana ezine bir birigiz indi teki. Şoyğuna işlenen. Tügel sana barmıysan abi? Ha? Tügel sana bilmiyorum. Men düşünerken aşı okşanı bir jaratıp da bitirmeyim. Benim xatın alıp para bütün okşa işleri. Men işleri gana jaratam teki. Smetalar neler tüzürge, конечно, men yansını özüm işleyim. No, bulay teki tügel bütün okşa xaqın xatın alıp para. Bizim qoyla kompaniyası benim bizim şulay bölüngen benim turmuş iptaşım indi alıp para bütün buğalteri, finansı yoqların. Men indi klientlar da işlew indi benim. Şulay bara, şoň üçin men teki dürüst sifirler aytmaz kerak mага benim. Ali, менә сен быел Бүтән дөнья татар конгрессы оештырган эшмәкәрлек җыенында катнаштың. Рөстәм Миңнеханов пленар утырышта, аның катнашында узган очрашуда син авыл шартларында ничек заманча бизнес оештырырга мөмкин булуы хакында сөйләдең. Менә нәрсәдә чагыла ул синең заманчалык? Интернет заказлардамы, башка технологиялардамы? Нәрсә шул? Ул вообще нәрсә килеп чыкты, ул бездә бит беренче biz теге елны bu садовый центрның ачылышына почти 200 кеше чыган иде. Инде аннан соң безне кирттеләр теге Ак Калфак оешмасы килеп китте 180 кеше. Без инде Ак Калфак килеп киткәннән соң теге журналистлар ниләр, безне конгресс татар күреп алды, һәрбер җыенга безне тоже чакыралар. Без анда чыгыш ясарга тиеш түгел. Ул чыгыш ясарга тиешлекне менә бер көннән соң әйттеләр. Сез Mindan sonra prezident karşısında şöyle yapsanız var mı? Metten yok, kurganız var mı? Metten yok, kuruşkanda yok, yani kurganda yok, metten yok. Tege, alay, tege. İyi biz şimdi anı düzgünlükle anlap da bitirmek bu neşik şöyle yapsanız da şıktık da söyledik indi. Durmuş iptaşım ben aldık da neşik baş var. Bizim potom işte öğrenirken ite vakittan. Elbette avul yerinde işlev o menimçe tege ol выгодныраак деп айтгенде ул татарчасын билбейм теге. Чөнки биздин авыл жеринде биздин логистика гына бар да, машинаны жиберабыз, кайтарабыз, ул расход болуп турат, ул бары бир дагы бүтүрөт. Чөнки биздин Казанда ачсаң, ул биринчи хизмет хакы зор. Эми анда вопросларны узагыраак эш айтасың. Мына бу бит документальный ул бит бүтүн нерсе учет бара, теге аны bizde mesela Sabada aytayım ул жайлыраак эшләнелә. Шуның өчен мин менә уйлап карасаң да, мен анда нәрсә аңлатасым килде. Менә 3M да шундый зур компаниялар бүтүнесе менә 2 еллар ниләр, алар бүтүнесе авылдан чыкканнар бит инде, эме? Чөнки авылда ул ничектер башланды. Мин шуның турында сөйләдем. Әлбәттә инде ул интернетны мин анда күрсәттем, чөнки интернет ул мин үзем дә һаман ышанам, что интернет ул киләчәк iş indi oldu. Çünkü internet zakazlar senin tulu bütün zakazların arasında köpme prosentini teşkil eder bu. Мен менә bütün almahaçlar neler satıyor boyunca o 70% indi o internet aşağı satıyor. Qaylardan zakazlar gele? Bizning бар инде Орча, Казан, Әлмәт. Bizning hozir совместный закупки degan narsa kelib chiqdi. Bu endi nimalar alalar da bizim bilan bir условие etib, jiyalalar. Анда мамышчиклар деп алар жиялар. Әлмәткә моннан китерәсез. Biz апарабыз складтан ките Әлмәт, анда складтан ките Әлмәткә, башка бүтән җиргә. Анда уже бер оешма, шул безнең товарны тарата үзе. Безнең алар бар, интернет үзе заказ шулай эшләнә ул. Biz вообще ул башланганда
biz bir ko'p продвижение акча төлей башладык. Мына интернетне безнең Google'ларда беренче урынга чыксын дип. Ул бик кыйммәт ул. Дөресен айына 30 меңләп тора, 40 меңләп тора да, минимум дигән. Син штат менә теге син сразу язуга син чыксын өчен. Бер zaman мен әйтәм бу эшләмәй. Ничә эшләмәй, чөнки безгә звонок, звонитар, без эш әйтеп бетерә алмыйбыз. Да, кеше аласың, теге нинди сорау сорый, bizim возможность yok ana sorulara cevap verip bitirge. Şundan biz yine tanıştık. Mana şu совместный закупки деген нәрсе, мамочкалар. Алар инде bizga biz аларга определенный условия беребез. Алар аркылы заказы битү выгодныраак бизден сайттан алганча, һәм алар заказны җыяда безгә бирә, biz ул заказны оформлай табыз, җибәрәбез. Шундый нәрсә инде оештырылган әбер. Рөстәм Миңнехановның реакциясы белән сезнең бизнес проектта. Анда теге күлдердем инде бер тапкыр. Анда чыктылар, көбесе теге грантлар, ниләр турында сөйләделәр инде. Мен анда юк, сорамыйлар да инде алар теге Минсельхозның анда грантлары ниләре бар икән инде. Мен чыктым да инде эш башлаганда мен әйтәм, менә мин дә шул мәйтәм костюмнарны киеп Казанга барган идем, әйтәм теге костюмнарны киеп Казанга барган идем. Нәрсә акча белән нәрсә ярдәм булмас микән хөкүмәттән чыкты, бер нәрсә булмады, мен әйтәм, туры килмәде. Кайттым да, мен әйтәм, хатын кешне сората эшлегенде дигән. Анда бөтәсе туктап көлеп, Günlerin bir gününde indi biz turmuş iptaşım bilen bir fikirge geldik. Özümüzden bir aile kampanyası açarga dip. Bu indi bizning nindi maksat biz ağaç üstürü boyunca pitomnik tüzesi keldi. O vaqtda bizning bir akça dayığı, jir dayığı, men indi Aptırağaçtagi şu keşimlerini kiyip Kazan'a da bardım. Men aytam bir programmaga bir narsalar men ekan deb anda men to'g'ri kelmadim. Endi qaytqach aytam turmush iptashim aytam keşimni solib ta ishlaygin deb biz dedim. Hozir shundan so'ng biz yani fotoğrafya küldüler endi. Yo'q, şol internet aşağı satını ittiğinde o xuplab aldı deb aytayım. Sobada biznes açу қиынмы? Men anda şitten деген tapmamın, albatta bizde mesela Kupmaraga bardık biz turmuş iptaşım bilen indi, anda tege şot açırga indi. Anda biz abet aşağı bulduk Kupmarada. Men buni Iroqdan barib javob beramiz, chunki biz anda kirdik, mana sentrda bo'lgan kafelarga kirib, birsine kiramiz, tualet aşağı teginde pishira. Bunda biz 6-cı kafenigina topdik aybat. Təmli aşağıda. Yandarısın bir kuni men unda do'stmoylar bilan yashayapman. Kupmara kishilari bunda avtomashina remontlarga kelar ekan sabaga. Men shok qotdim-da. Menimcha men narsa aytasiz, sobada biznes ochirga og'ir. Chunki sen fasadingni so'rayapti, sen komissiya kelaymi, talablari ko'p. Sen ezir bo'ladi. Agar ixtiyor kishing bo'lmasa, men bugun oshib qarayman deb, oshib qarab bo'lmaydir. Yo'q, shulay-da, shuning uchun da bizning любой kafe kir sobada, bütüsi chista, ta'mli bo'ladi. Любой kibitga kir, qarshında chista ne bo'ladi. Bizda просто oshib qarab bo'lmaydi. Ham narsa aytasizlar, bizning ul menimcha yaxshi, то есть bizda tege o'zingda biznes ochishga kelgan kishilar ko'p bitinda. Menga da ko'p indashlardi. Nishik ochar, narsa ishdan ketib, menda o'z ishimni ishlarim degan kishilar bormi? No, sobaning bir zo'r plusi bor. Agar sen shu butun narsalarni uzib itasan ekan, senga nindir, masalan, mesela даже glava seni reklama yurtamiz. O'ylab qara, men narsani glava birinda yaxshim yo'q-da. No, u aytaman, sen uzib shu biznesni boshlab jibarding, u bir yerda yig'ilishda aytaman, mana bizda bir yigit og'ash sota, bizdan og'ash. Bu bizning zo'r narsa-da, to есть. Sen mana shu yoqlari bor. U butun narsani mana Dokumentlar, оформлениялар bilan ko'p vaqt ketdi. Yil yarim. Әлі қаман бара. Nesa bora? Ну, оформляйты, нейті. Ол жайлы-ты, ол законға өзгеріп тұра, нейті, ол бет водқа кіртірі керек, нейтерге керек, ол ауыр нәрсе ол.
Ул Собада гына түгел. Ишин Собада башлаған. Мәсәлән, Казанда түгел, башка районда түгел. Мен Собаны жаратам, чөнки бик жаратам. Мен экономически әйтәм шутлыйм. Шәһәрдә ниндидер стартап, ниндидер бизнес башлау ул зур хата. Авыл җирендә башлар. Ул менә зур гына хата әйтәр, шундый күп менә инвестицияны карыйсың, Казанга, зур шәһәрләргә нинди зур акча тыгалар. Мен уйланмыйча, мен аларны авылларга тыгар, чөнки авыллардан чыгарга тиеш без. Менә карасың, Икеялар, ниләр, мен таң кабат. Ой, 3M'нар да, беләсезме сез теге бөтен нәрсә? Алар бүтүсе авылдан чыккан. Шәһәрдән чыккан бит бигәс. Алим, синең монда эш бүлмәңдә берничә фотография сөйләлә, менә бу кемнәр һәм нинди кешеләр синең ишет? Бу мен шураны димә, шунда эшлими. Бу американский фотография. Бу мен Америкада эшләндем, менә монда күрәсең, бу иң авыр эш булды шушы. Мен шуның өчен үземдә тотам, теге нәрсәгә башласам да ансы эшләп була дип, бу инде алдагы планнар турында хыялланып торам, бу Америкада теге Канада белән Миннесота границасында. Бу инде мен кумирлар, Акмулла Хадиш белән Нурлан Хадиш булар. Теге урман хуҗалыгында иң күп эш эшләгән кешеләр, шуның өчен алар гел миңа теге бар эшләгән кебек торалар инде. Чөнки урман хуҗалыгында мен кама урман хуҗалыгы кызыксына. Ул теге ничектер әйтим, кама кергәндә теге тора инде, сораулар тора, мен сорауларга җаваплар эзлим. Минемчә иң күп эшләгән менә бу Собаның иң Соба районында күп эшләгән һәм районга һәм урманнарга эшләгән кешеләр шулар инде. Мин аларның тормышларын күрәм дә, үзем әле вообще тигү торам кебек. Шуның өчен бу инде минем эш урыны, монда менә проектлар дәрәсем инде. Китаплар. Монда пока безнең күченү этапы бар теге. Шуның өчен генә барда. Бу минем коллекциялар инде, бу монеталар коллекцияны итә. Теге американский бөтенсендә җыеп торды инде. Монда бусы менә кызык. Безнең монда үзгәрешләр. Бу безнең хәзер монда бездә ни булды инде, не предвидено, монда теплица и артка тоже бер теге. Менә сез кулакка килгәч, чәй эчеп утыра, там бер җиргә сарылып. Бусы киләчәк видео иши. Киләчәк. Алай дисәң. Монда китаплар үзенчә шул урман, почведение. Бу кешене укып тоже ашарга үзем пешерә белмәсәм дә бары карап утырырга кызык инде. Все, булды. Киттек монда. Әйдә, аска чөкүнегә. Бу алмагачлар монда, карлаганнар. Монда инде бу хәзер генә шулай тора, теге чөнки менә булар уже алынуга, каядыр җибәрүгә җыелган. Монда инде безнең шулай инструментлар да менә сатыла теге. Кирәк ярар инде. Менә 4 ел элек без төшергәндә Собада парклар юк дәрәҗәсендә иде. Теге мәктәп каршында бер иске агачлар, кырган агачлар үсеп утыра торган парклар иде, ә булар бөтенләй юк дәрәҗәсендә иде. Менә 4 ел эчендә Собада шуннан да парклар буенча вазгыять үзгәрде. Ничек бәялисең? Соба хәзер ул шител. Мен Европа күптән түгел барып кайттым, мен вообще бер инде аема күрдем. Безнең Собада нинди матур парклар, ниле набережная безнең теге юлык мен әйткән каркас, теге бөтен нәрсәсе бар. Ну, хәзер безнең бөтен теге тротуарный дорожкаларны ясыйлар. 2 коляска узатып ясыйлар. Ну, безнең Соба матур аяк елдан-ел. Ландшафт дизайнеры, ландшафт дизайны белгече буларак яхшы бәялисең. Бик яхшы. Нәрсә җитми? Нәрсә җитми? Безнең Собадамы? Яшелләндерү буенча. Юк, безнең Соба полностью елдан-ел яшелләндерелә. Җитә. Безнең хәзер туризм җитми. Безгә туристлар кирәк. Әгәр менә шушыны хәзер
поддержать етіп тұрыр үшін, ел сайын аны шондай халда қалдыру үшін бізге қазір кірім керектір деп ойлаймын. Мен решать етмеймін да, біздің ол теге туристларны шақырар керек. Нәрсе көрсетіп болады? Өтірнесі көрсетіп болады? Біздің мына қазір мен Инстаграмға бір-екі талқыған туризм турында бізге көп жазалар. Собада конкрет нәрсе көрсетіп болады? Қазір Собада мен сөйлеймін. Кетірмейсің бе дейін, мына мамын сүйеге шұршыр? Менің маршрут ненде да, мен көк кішілер қойта, менен сұрыйлар. Менің маршрут бірінші мен көрсетем паркны, Олимп паркын, андары мен набережныйдан жүріп шығам, набережный, мотор утларына, ракушкаларын көрсетем, центрларны, и мен енді кетем, андарысын лесхозға, лесхозда музей лесы бар біздің, орман музейі, андары колокольчиклар музейін көрсетем, и андары мен қайтам оңалам, анда Собаға ошатам Тұлпарда, и Тұлпардан оңадан кетебіз Сабантуй жеріне. Сабантуй жері вообще кішін шоқаттырайын. Мен боштауға айтам, гольф ойнасыңыз келемін деймін. Менде гольф ойны уақытта. Анда виртуальный гольф бар ба? И отлар көрсетем, отлардан шоқатталар. Шетел кішілер, Бельгиядан қайтты, Канададан қайтты. Ненде тарихи орындар көрсетірген мүмкін? Тарихи орындар білән ауыррақ. Біз қазір енді мен бек қаты ішлемаған үстінде өтірнес тауы бойынша. Анда біз енді макетлар жасадық. Баннерлар қойып, нетіп, аны нешектер ауырырақ әлі пока бар ауылыш деп айтам. Мына үтірнес біздің Сатыш ауылында мәдресе жасалды. Ол тарихы бек әйбет, интерактивн доскалар білән. Мәдреседен Ислам діні музейі. Ол андары енді тағын біздің тарихи жерлер бар енді алар, но оларны кіші жоқ. Өзім ғана ауыр, аны өттір жол бетіне дополнительно енді. Тамашачы үшін өтірнес, ол Қазан ханлығы яулап алынғаш татарларының сонда көшіп уақытлыша кермен жасаған орыны. Біз анда велосипед тәребіз, ол бек мотор жерінде. Анда бетінде. Анда Алматыға кіші жоқ мұны? Алматыға кіші жоқ та, аны шектеп айтайым. Просто біз қазір, мына қазіргі кіші, мен как сатушы боларақ, мен айтам, бізге визуально воспринимать керек. Просто барып, анда оғашны көрсетіп бұм. Бізге андай баннерлар керек, баннерға басып былай селфи түшірінде, нәрсе түшірді. Сондай нәрселер болса, егер мына нешік болған анда, болмасын ол теге андағы көп фотография. Просто керек сенің музей жошы туризмді өстірдіш. Мен қатып едім. Мен өзім шұтлап қараған ем. Мен ойлаған ем, шошы бизнесні, шошы нәрсені туризмді башасаң, бір бүлерге керек. Мен бушқа іштап қараған, бушқа іштаған, көп мұтауыз шықты. Оқшаға итәмінде ертемді. Бір автобус керек әйбет. Мына автобус оларға. Әйбет, VIP автобус. Комфортны болсын үшін. Бәлеке. И зорын енді мұнда аренда алып табы Рамазаннан енді ансы. И шушы жүру керек. И бізге сувенирлар керек. Мына сувенирлар. Но автобус енді тұра бейе енді ол. И сувенирлар ясау. Экскурсовод керек. Экскурсоводларны кішілер мына экскурсовод мәнда айтады. Экскурсоводлар бар ол еме. Мында бітәді, мен бушқа ішлеймін, да, неше елін бушқа, мен бүт оқшат тілемін пока. Кіші сразу оқшат онда өлі башлай. Мен экскурсоводлар келеді, оқшат сұрауды. Бітәді туризм башланмаға деме. Мында 2-3 кіші келе, 2-3 кішіден келгенден андан бітін оқшат сұрап болмай пока. Үйренерге керек бітінде. Кіші, мына волонтерлар бігез. Мынаны башлап жіберіге, шошыны сөйлейм әлі, мен бушқа сөйлейм әлі деп, үйрешілер жоқ. Тегіл, мына нешіктер материалныйға бұрылып қала, менде кіші білән, мен бетінде ана қай етіп, менға төлейсі бола бетінде, мен шоны шеме бетінде, өзімге парып айтымын. Арим, ұнашында, мен 4 елелік сөйлешкенде әлі, біз ғади халық тұрында, сабақ халқы тұрында сөйлешкен едік, аларының бақшашылыққа болған мүнәсәбәті. Көбісі әлі, яшішелер, помидорлар, қиярлар отырта еді, шешеклер отырта әлі бек аз еді. Нәрсе өзгерді, шыша 4 ел ішінде саба халқының ғади кішілердің бақшашылыққа мүнәсәбәті неше өзгерді? Мен қазір, шу 4 ел ішінде, мен уже бір 7 бақша білем. Ол бек қимет уровенде болып шықты. Оларларын оқша тұқпайды, аларына поэтапны
теге адам белән эшләделәр. Башта разбивкасын ясаганында, газон ясаганында агачлар үсеп бетте. Ел хәзер менә без кыйммәтле миллионга ясыйбыз бит ландшафтлар, әйме? Нәкъ шундый уровеньда. Кешеләр чыга. Хәзер инде кеше каршы якка сырый башлады. Урамның каршы ягына сырый башладылар. Теге кешеләр үзгәрә. Хәзер бакчачылык үсә башлады хәзер. Кеше газон күп алалар. Менә безнең в основном газон сатабыз хәзер. Газон урлап сатабыз. Ну, бит инде күренә, что кеше бәрәңгесен бетерә, газон сата, ясый хәзер. Шулай. Ну, минемчә, тагын бер 10 ел безнең нәкъ Польшада кебек бөтенебездә матур бакчалар ни булачак дип уйлыйм. Ну, теге мен инде теге мактанып әйтмим. Минем белән сөйләшкәннән соң кеше бары бакчасына чыгып булса да карый инде теге. Мен авгел өндим инде бакчасына. Проектлар төзүгән кешеләр башта. Мин проект төзергә өйрәтәм теге. Әйтәм, зонага бүлегез башта нәрсә ничек, шуны әкренгә башлагыз дип мен өйрәткәлим. Алим, бакчачылык бит инде ул дөресен әйткәндә яз көз, һәм җәйнең бер өлеше инде мәшәкатьләре. Кышын син йортлар төзисең, әйме? Белүемчә, агач йортлар төзисең. Ничек киттегез аңа? Ул бик кызык хәл булды. Теге минем бер теге гел постоянный бер клиент бар дип әйтеп инде. Ул инде хәзер 5нче ин төзедем инде. Һәрбер инде мине теге ландшафт ясарга чакыра. Бу бер заман соңгы үй инде моның бурадан, ну шо клеённый брустан, тег клейләнгән тактадан шундый клеённый брус та шунда төзелә. Моны подрядчик белән инде проблема чыга, психланан итә, бу инде миңа әйтә, мин шул дөрес вакытта дөрес җирдә булдым минем. Бу килде, теге подрядчикларны куды, короче, бар шәп итегез. Монда үй яртылаш беткән, ну шундый менә состояниедә инде. Бу әйтә, мине күрде, все, Алим төзеп бетерде. Мен әйтәм, үй төзүне бит. Әйдә, башкасы булгач, ансы да була инде. Синнән була ул. Әйдә, мен кеше эзләп йөри алмыйм бу эштә бетәре. Төзеп бетерде. Мен инде юк дип әйтелә, да булмый. Чөнки ул минем күп альбомнарны шул кеше бирә. Мен инде ничәдем кайттым да өйрәнә башладым. Полностью нәрсә, ничек төзелә, видеолар карап инде полный, менә 2 атна гыл шуның белән янда инде бригадалар карый башладым. Кемнәр. Без тегеләр ел буе төзегән өйне 2 айда аңлады. Кешеләр таптым да төзеп тә куйдык. Бу шатланды, нитте, нормально булды. Кстати, шуннан акча кергән акча белән без моны эшләдек тә. Андан соң мунчасын бирде. Мунчаны да төзеде. Мен бура тавра кирә, мен тизгә Киевка чыгып киттем, Киевтан табып 3 айда төзеп куйган идек. Вообще күз шапкан кулды ничекти. Без чөнки яңа әберләр белән әйтәбез, пружиналар, һәрбер бураны пружина белән тарттырып нитеп, ул бит не стяжка ясый. Бура үйне төзисең, ул 7 сантиметрга төшә тагын. Менә син тәрәзәңне куйсаң, 7 сантиметр өстә итә, тәрәзәңне өстенә куйып куйсаң, тәрәзәңә батырганмыш да. Шуның өчен аны стяжкалар бар, тизгә тарта. Без 3 айда. Вообще шуда уверенность кетте инде. Аларга ничәгә төзегез? Biz теге елны бер үй төзегән бар инде, 240 квадратлы үй төзегән бар. Монда 140 квадратлы. Соба теге арендный жилье төзедек. Һәрбер 3 үй төзедек, 72 квадратлы. 140 квадрат метрлы йорт күпмегә төшә? Күпмегә төзисез? Менә мин әйтәм, 1 квадраты хәзерге вакытта менә бүгенге көндән под ключ бөтен менә син керәсендә бөтен турбалары мебельсез 34 меңнән да ким булса 1 квадрат метр без эшләмибез. Миңа выгодно түгел. Менә 1 квадрат безнең менә агач үй, син идәннәрең була, синең була отопление, суың, бөтен нәрсә безнең 34 меңгә төшә. 34 меңнән, күбрәк тә була может. Кайсы өйләр, мебельләр, ниләр белән алар күбрәк төшә. 34 мең безнең менә ул лимит, безнең аннан да 300 булса мен әйтмим. Без алабыз только под ключ инде. Менә бөтен нәрсәләрне эшләсәк менә без алабыз. Бөтен нәрсәләрне эшләсәк 5 миллионга якын була 240 квадрат метрлы. Бу агачтан үй заты. Сен бу газдер бит, сен кирдең дә ятып җыклашында, жылы нәрсә бөтен үй готовый үй була. Каршы ягын без бер кайчанда теге ташлап китмәбез, бөтен каршы ягын атмосфера ясап, теге чист тартып, моторлап китәбез инде әле үземнән бер 3-4 агач та бүләк.
Менә бу 34 меңгә квадрат метрга бу ишек алларын түзүкләндерүү, аларны яшелләндерүү, газоннар кертүү, төрле декоратив агачлар утырту каралганмы, юкмы? Yok, анда кірмәгән. Біз просто тигезләп, моторлап кына китәбез. Тигезләп кына китәбез. Хәзер әкренләп менә каркас йортлар төзелә башлады. Каркас, агач йортлар. Шулай да әле ул бик киң таралмады. Менә ул бит мишнада да бер яктан эконом вариант, икенче яктан шул җылы, башка бер йорттан да әллә ни аерылмый торган йортлар. Ни өчен әле ул бездә киң таралмады? Кеше аны төзи белмибез да. Менә мин каркасный домларга күчәсем килә хәт төзи башлауны. Мин инде беренче кешегә төзегәнче үземә төзергә дигән идем. Без хәзер үй төзедек. Җир алган идек монда Килдебәктә. Янда мин 52 квадратлы үй төзедем. 52-58 квадрат инде. Каркастан. Менә Америка ничек күреп кайттым, чертежларны кайттым, менә шулай итеп төзедем мин аны. И монда жып-жылы Каркасын да үзең төзедең. bütün нәрсәсен үзебез полностью үзебез төздек. А монда минем 58 квадратта туалет, душ, 1 2 3 бүлмә, бер зур фойе. Бу дача урыны кебек инде. Менә гостевой дом итеп төзегән, кешегә кертәсе килми, үзем торам янда ха. Менә бик комфортно, кунакка чакырып, анда бик нәрсә. И ул вообще ничек дип әйтим, жып-жылы. Менә котел минем 31-34-тә торды. Менә температура итәбез. Безнең обычный өйләрдә 60-тан 60-тан жып-жылы. Да, ул минем Технология. Biz инде кулландык 2 ватты. Да, бер тышкы ягыннан кулландык теге ОСБ плита, анда була инде нәрсә теге каплау. И безнең 2 ватты эчке яктан блокхаус. Ну, это агач үй кебек инде. Вот. И шуны 2 ваттыга тутырып, жып-жылы, бик рәхәт, һава бик әйбәт. Ихтыяҗ бармы менә савада теләйләрме? Безгә бит күбесе бит инде. Минем хәзер менә бу направлениедә мин күбрәк менә бу гостевой домлар, каркасный нәрсәләрне, менә гостевой домлар төзергә объемнар эзләп жүрим. Ну анда 1-2 яшь. Минемчә полностью мебельләрниләре белән, каркасный белән син 24-26 меңгә 5 менә моннан әйнәп чаша. Мебельсез әле 20-15 кә төшергән микән теге. 15 кә төшмәс инде. Но отделкасы янда берничек тә үзләре эшли алмыйлар. Аны син бары үзең эшләп китерә тиеш инде отделкасын. Ул бит монда ничек тә әйтим, каркас жылы була инде ул. Менә кирпич бит, мыха кирпич аны жылытып бетергә. Да, ул агыр инде. Агач үй тоже жылы инде ул. Ул минемчә каркас үйләрне без нәрсә пока эшләмибез, чөнки безнең материаллар бик лайык юк. Менә чит илдә кебек материал. Менә кипкән такта без кулланабыз, да, кипкән такта каян табасыз? Ул кыйммәт, аны бер стандартка кертсәк, минемчә ул эшләнәчәк инде ул. Али, менә шулай да бизнеста нинди проблемалар бар? Менә бездә бит Татарстанда финанс кризистары күптән түгел булды. 2016 ел ахыры белән 2017 ел башында. Сиңа йогынты ясадымы менә шу проблемалар? Безнең шул йогынты булды инде. Татфонбанк ябылуы. Безнең анда контрактлар төзелгән иде. Бер хөкүмәт белән инде теге. Янда реквизитларны алыштыру бик авыр инде. Татфонбанк ябылды. Анда акчада калган инде, акчасын һәр менә кайтаралар буга инде шулай. Ничә процентка? И полностью кайтаралар. Безнең анда калган где-то 100 меңгә якын акча калган. И тагын әле теге күчкән арада калган, насы кайтарып булмый диделәр буга инде. Ну 100 мең. Ну анда вообще кызык булды. Мин әле вообще анда Алла саклады инде. Бер объектны эшләдек без. И ул заказчик безгә полный сумма сразу күчермәкче. Аның просто акчасы шулай. Ел ахырына кадәр күчереп куям дигән. Монда бит шул 2016 2017. И бу Татфонбанкка күчерә тиеш. Зур сумма, целый бер объект өчен име. И бер заман меня үпкәләп бердем. И бу ахырдан юк, күчермим, аванс кыла бирәм диде дә инде. Күчерде инде. И без аны ничек материалларга сыга күчереп калдырдык. Аял бу бит яңалар каршыланасың, әйткәнәсең. Нинди сумма иде? Нинди сумма иде? Анда сумма 1,6 миллион где-то шундай сумма. Шуга күчереп куярга тиеш. Ел ахырында мен үпкәләп бердем, ничек күчермәде инде елына шулай үпкәләп. И бер заман ничек күчермәгән? Күчергән булса, акчасы калган булыр иде. Анда инде
вообще ауыр болды қоя шот ашырға ел башы ақша ел шот ашып болмайды акбарс ашмақшы анда ақша керек ме анда біз бардық Сбербанкта аштық шотны Сбербанк аштық тағын Сбербанкқа іші башладық бізге Сбербанк бегуші мендедер біз оғаш алған Кировтан оғаш алдық тағын и бұл Кировтағы компания нендер сомнительный компания біздің счетны блокируйттер да қойдылар Сбербанк мына просто әйтмейді все сен счеттан кетегіз бізден дей сондай проблема да бар тағын қояла Акбарста тағы уақытта ақша еді Акбарсқа ите алмадық Татфонбанктан зиян көрген кіртемшілер білән митингқа шықтың ма? Йо, нәсе. Ол нендер бір күшкіне беріп жіберді ол. Бәдірешком, ақша... Көбірек яман болсан, бір 5 миллион юғалтқан болсан, шығыр еңі митингқа? Мына мен бір дұсмалай 8 миллион юғалды. Шықты ма митингқа? Ник? Уақыт жоқ деді. Анден сәйірге. Әлі 8 миллион қолды, әлі тағын налоговый қысты, налогларын төлеттірділер, кредит алып налогын төледі. Қазіргі уақытта 3 мәртебе көбірек ақшашы. Тағында уянып кетті, полный қозана офисті ашып, әбірлер алып, міне 8 миллион. Әлмен аған ешеткеш, шипуха деп көмесен, бір малай ұшыраттым. Ол малай объем алған сұрап, жүріп. И объемға мұнда грузы жер ташу бойынша. КамАЗлар заказ еткен. Еме? КамАЗ. КамАЗға алар үшін кредит алған Татфонбанктан. И сол кредит төленірет еш болған, уже сешияшыңа болған КамАЗ үшін. Оқша кеткен, барып жетмеген, кредит алынған, КамАЗ да бермейлер, еме? Оқшасы болып жүрген. И кредит төлетеді. Сондай кішілер де бар да, то есть алар бәлки шыққандар да нешесін әлінде. Но мен айтып шығып нетіп жүрмәдім енді, уақыт та жоқ дейсің айтқанда. Кризис бетінде ол слабыйларны түшіріп қана қалдыр, ал кризис немістер айта, кризис азийный тілі бар, питомниктар шәуші, алар айта, кризис біз болсын деп қияланып тұралар. Нәрсеге, потому что кризис болуға кіші yolға бармай, боқшасын қарай башы дейме, уже біздің іш кетейінен бәрі тегі. Сондай ол, бір яғы да бар, екінші яғы да бар деп айтып. Но Аллаға шүкір, қазір біздің шотлар нәрсе, налог төлейбіз енді біздің қазір ООО «Гафель», мен өзім атаған, потому что ООО «Гафельда» біздің саудалы центрлар, нелер, анда мен қуатын директор, біздің үйлер түзін ету бойынша «Гафелька строй» деген компания, анда мен директор енді. Али, мына сіздің логотип, Гафельдің логотипі біраз өзгерді. Нәрседен ұнатан ашы логотип? Мына көп кіші седемейді. Көресің, мында басу көбігі. Көресің, басу. Мына оғаш, шул уақытта басу көбікті көрінеді. Бұл питомник енді біздің түзесі келі. Бұл Гафель Галимул Алим Фергатыш Эльвира енді біздің бұлай кетейінді. Біздің қиял и семейный компания енді. И бұсы жиді направление біздің бары башлап жібердік бетінде біз ішіні оқша алмағанда біз жиді направление башладық. Біртін оқша жоқ, тегінде барып қайттым, анда бермәділер бетінде бір нәрсе тұр келмәдім. Біз башладық. Сукулентлар сота башладық, өләндерін моқлар сота башладық. Бұл біріншісі, екіншісі интернет-магазин, үйлер ландшафтный дизайн, үйлер түзу, нету мына жиді направление, сол жиді направление бір оқын. Бұл енді томырлар мына енді солай. Біздің қазір екінші этап, мына бұл интервью Алла берсе біз сенен 4 жылдан соң шығарашқаш, енді менің екінші этап бұл уже производство полностью көшуге. Мен сатып алып, перепродаж уже туйдыра башлады дұрысын айтқанда. Менде қазір қиял производствоға көшу. Сатырға үйренді, қазір сата білем, енді өзінің продукцияны шығара башлады. Неде продукциялар шығара ойлайсың? Біздің қазір продукция біз ойлаймыз енді бұл мына бұл плодовый кустарниклар бар бетінде, қарлығанlar, шол қора жилектері, кружониклар, шуаны горшокта өстіріп, уже жилегі білен бірге сатам. Типисаты орамда өсешектер. Біздің уже менің шул направление болашақ. И бұл бір-екі ғана түгіл, и полностью мұндай садовый центр бақшаларға түгіл, а бұл енді полностью гипермаркетларға построить. Мен мұны шул гипермаркетларының закупщиклары білән бірге полный бизнес план шығып етауыз. Бізге просто қазір енді ақша керек дұрысын айтқанда.
Кіші сұрай, сен неше сум ақша керек, мәселен, питомник башлар, мен қиянды тұрмышқа ашырға, полностью мәмеймін. Ол бетін визуализация жасайсың да, бизнес башлар алдына сен визуализор етесің. Мен мәселен ол питомниктің бір қарбір құймақсының, қарбір пішмаған көрем, қарбір вақытта қарбір офисінің, қарбір ішлеушінің оғаш қоя нәрсе айтам. Кіші сұрай, неше сум ақша керек? Мен айтам, меға керек 14 миллион 760 мың дейм да. Шының үшін, но енді утрированно айтам, но да где-то бір біздің 5 миллион керек сен айны? Ол 5 миллион, ол енді, ол бір қиял оғандай, мында енді мен, мында кіра мен, шушы 15 миллионға кіра енді. Ана, кстати, бір кіші мен берем дейді ол ақшаны. Мен аласа келмей, просто кіші авязым аласа келмей. Ну, доляға кіртмейді де, мен сен 15 миллион ақша берем дейді. Мен айтам, Инвестор болып кірейін. Мен нешік деп айтам, өзімше... Біздің анда ангар, теплица, полностью контейнерная площадка, ну, заборлары, и потом bizim кранда первоначальный маточниклар енді. И біздің анда бір булочный ғана жазғаны енді мен бір машина керен, грузовик. Собада зор етіп өзінің бизнесінің құрыр үшін нендей қиындықтар болашақ? Бірдеңе қиындық болмайшақ меніңше. Біздің Раис Нұрғалиевич любой бизнесқа пик ашық, ол әлі кеше жиылыс болды, ол сразу айтты, производство болса, любой идеяз болса, келегіз. Қазір бүтін райондар іздей қазір производство, промпарклар тізейлерін ителер ені. Мен бой майлар бар мен, алар артынан районар ері, бізде бір іш башлағыздар деп. Қазір бүт ол тренд башла. Но тағында айтасы келе, трендім, мына головалар инвесторлар іздейер, бойлар, инвесторлар 3-4% бетінде. Мен ойларым, мен айтырым енді ана біздің Рүстем Нұрғалиевич айтты бай, ауылдағы минимум керек дейді енді егетлерге шектер платформа жасап, аларына развивайтер керек. Бойлар артынан шауып жүріп, қора промпарк да, тілешеде мұнда бар, қоман шөті бек өзгермей. Мамадышта пустой олды ме? Құймалап қойғандар бір кішілер жоқ. Ала қидан кішізеп жүрілер. Шында бетін ауылдағы кішілерге етіп, кішілетселер. Меніңше бизнес образование бек күшті жоқ. Ошалар да сөйлейлер. Мен бір-екісін тыңнап қарадым, бизнес башлау бойынша кіші сөйлей, нендер, продвижениялар, личностный бренд. Мен простой проблемалар бар біздің, іш башланғанда простой проблема. Нендер налога, нешік налог төлерге. Біз білмейміз өйтаны. Мен мәселен, налог дұрыс төлеп бармаған боламын. Яңғада андары налог төлеті бітірділер. Мен бухгалтеріні алдық, ол дұрыс болмаған. Андасын қосандан қа бухгалтер алдым. Бухгалтерға башта 30 мың төлеймін, мен төлей алмайм, мен дегеш қай түшірді 15 мың қалды ойға. То есть ол аутсорсинг надо, ол бізге просто кеңешлер беріп тұрады, юрист. И ол бет, шушы бүтін проблемалар, ненде счет ашу, қабет банк білер шоу, вообще қиын. Әзгіне оқшаны снимает, обнальный компания деп йобаларда қоялар, блокируйтелер. Мен шушыны үйретіп, кішілеріне, ешлеріне үйретіп, башласалар, ну, ихтияр күші керек енді. Мен көп кіна кіші керек енді, мен тігіп инстаграмда көйеш бизнесмен деп ойлар бағайын, бек күшілі. Келіп, әбірласы бәлі. Мен айтам, ихтияр күші ғына керек енді, бітен бір нәрсе кекті, оқшада керек төсі, бір нәрсе кекті. Айтерейм, мен қарбір гіл примерға кетірем енді, мен ураза тұтыны да. Мен сен бір ураза тұтасың екен, мен айтам. Шошы, сен нақ бизнес ішләген көп болады, нешегінде. Мен айтам, сен бірінші күнінде, сен ураза кірдің, сен өйде башайсың. Ішім ауырта, бұлай, бұлдыр алмайым, менден бұла танышты, бұлай туы, бұлай. Сен бірінші күнінде ауыр бейтіл, бірінші күндері, ішімде чөтіп, жұқы келе башылайын деп, яра қорта, итермен әлі деп, мен сәфәрді әлі деп, тегіл шылай итесің. Бизнесті башлағанда, мен екі тігіннен оқша төлесі бола, бұлайтасы бола. Андағысын 10 күні өйтіп барасың, сен шылай айтасың, и оқырғы 5 күнінде сен ураза бар ма сен? Шуның мына бизнесті шылай. Анда ураза тұтыр үшін бүк күшлі ихтияр күші керек. Ол бүк күші да,
Ошар кайрасың, сен систематизация керасың полный. Эбет нәрсә? Режим. Мен шуны өйрәтсә, эбет булыр. Алим, не kadar zaman şahsinen менә шушы бизнесың айда сөйләп бу нәрсә? Бу безнең бөтен этикетканы печатать итәбез үзебез. Бу жуылмый калган нәрсә һәм смолалы краска. И 5 ел, 6 ел бер нәрсә алмый ул тора нәрсә икән. Бөтен Нәрсә өчен кирәк ул? Ха? Нәрсә өчен кирәк? Ну, агачны, кайсы нәрсә теге утыртканны кеше белсен өчен инде. Без аны күреп торсыннар. Шуның өчен Язулар инде 5 ел дәвамында агачка бер китилгән килеш. Әйе. Белеп тора ул. Исемен дә бөтен нәрсәсен бөтен данныйлар мәгълүматларын. Безнең инде бөтен нәрсә автоматизация. Менә быел мондай подарочный сертификатларда ясый башладык. Полностью нәрсән 5000 га, 10 га, пожалуйста. Көндәшләрең бармы? Безнең Собада. Мен бит Соба интернетта түгел, мен бит интернетта аша Казанга сатып. Мен интернетны сүндерсәләр, әлбәттә мин белән нашарак булыр инде. Алба интернет эшләсәм, мен теге Телеграм аша сатасыңмы? Telegram белән кулланмыйм. Ну, кая ток кушават нәрсәләр. Без Telegram белән әйтмибез. Безнең Instagram көчле эшли. Instagram, андарасан инде безнең Instagram. Блиц сораулар. Уже куркытасың. Сине нәрсә рухландыра? Мине урман булып балалар. Нинди музыка тыңлыйсың? Мен күбрәк Нурминскийны тыңлыйм. Андарасын тыңлыйм, классика, рэп тыңлыйм. И Уразовны тыңлап алам шул Показовны яратам мен. Тоже нормальный жырлы бит мен жырлады. Рок тыңлыйсыңмы? Рок тыңлыйм. Бик теге проект төзегәннәрдә, менә теге бер ланша, бер проект төзегәндә гел полный. Минем теге радио куям да, рок радио, шуннан полный нәрсә бар. Яраткан фильмнары? Мин яраткан фильм ул беренчесе Темный рыцарь. Нигә карыйм мин. То есть чөнки мощный кино. Андасын сериаллардан карыйм инде. Бик яратып. Властелинны карыйм инде, Властелин костюмы инде теге нәрсә бар. Бу Игра престолов. Игра престолов менә. И мен бик яратып карыйм безнең рус киноларын. Ул методны көтәм инде бик каты. Метод дигән сериалында я берне бу полицейский с Рублевки вообще мощный сериал, конечно. Ходай белән очрашкач, нәрсә әйтәчәксең? Ну, гафу сорармындар инде. Бары гынахсыз түгел бит инде, без гынахларны кичерәме, юкмы инде, шуны сорармын да, үзем турында сорармындар. Теге кеше өчен әйтмисең бит, үзең Рөстәм Миннеханов белән очрашкач, нәрсә әйтәчәксең? Нәрсә сорыйсың? Юк, сорамамын, наверное, инде. Теге Аллаһка шөкер барса бар. Ну, әйтер инде бу Казанда эшләгән парклар, бөтен районнарда эшләгән паркларга уход ясарга кирәк. Аны гел төзүгенә түгел, уходны уже ниндидер бер хөкүмәт уровенендә кертергә дип әйтер инде. Рәис Миннеханов белән киләсе очрашуда нәрсә сөйләшәчәксез? Безнең төп сөйләшү шушы Собаны яшелләндерү буенча инде. Әйтергә кирәк, менә бу Собада парклары күрәсез бит. Аны төп идеялар бүтән сөйләйсен агачтан. То есть әйтәләр шулай ясап карар дип инде. Шулай эшләп и без теге вариантлар китә, шулай. Шундый гына сөйләшү безнең бүтән теге личный темаларга сөйләшкән җавын шушы бер яшелләндерү буенча Собаны. Бу Алим Галимуллин иде.